Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Amen. Bantwana bakamenzi wezulu nomhlaba. Thina sizulwane samanje sinenhlanhla eyingozi. Ngoba konke kwenziwe ngemihla yethu. Unyazi lwezulu linqume ezulwini ukuthi lehlisa umfula wasezulwini. Ogeza umphefumulo ngoba ayikho imfula la emhlabeni engageza abantu. Ngoba ngisho nemfula ebegeza inyama yethu isingcolile. Ngeke ngafunda la ephepheni bekhuluma lo baba lo khona lo baba wangaze bathi ubhedla indlela wangala embumbulu mangaphazama. Angimazi noma uyinyanga noma uyini baba nje isifundisa nje ubekade uVVO uthi ngathi khona umhlangano abawuhlanganisayo okuhlanganisa bonke abantu laba kuthiwa baba laphi bendabuko. Into akhala ngayo uthi ukhala ngokuthi amakhosi akhala ngokuthi imifula lento kade ayikhulumeka la ekhaya emphefumulo inganakeki isizwakele manje imifula yonke ingcolile. Imifula ingcoliswa abantu abathi bayizinyanga bayizangoma bayalapha. Igcwele inkuku ezibolile kugcwele ingulube kugcwele izimbuzi amathumbu ezimbuzi. Uyachaza uthi manje kuzokwenziwa inhlangano yabalaphi bendabuko khona kuzokwazeka ukuthi umuntu oyemfuleni unaso inisiphiwe sokwenza lento noma kuyisukela nje umuntu eyifake. Wayichaza ke lento wayichaza ngase ngithi ngenhliziyo yawo lento uShembu kwakhuluma ngayo ekhaya emphefumulo ukuthi imfula yayiqashelwe emandulo. Amakhosi ayikhipha ingxenye yamabutho azogada imfula ngoba imfula wakwazi ukuthi imfula kamvenqange okuhlambulula isizwe. Babebiza ukuthi nomoyi amanzi. Lapho kwakuhlanjululwa khona isizwe kuhlanjululwa nabantu benemshophi namashwangshwangu. Kuyindlela nje yokuhlambulula. Manje imfula isingcolile kwayona ayisahlambululi iyangcolisa. Ngiyala ekutheni ke inkosi unyazi lwezulu wabona ukuthi imfula ababeyidalile isingcolile emhlabeni. Ngisho imizimba yethu masithi siyoyigeza kufanele ukuthi siyoyingcolisa. Ayisalungile. Wayesehliso wakhe umfula wasezulwini wawethi igama wathi ikhaya lemphefumulo mayibonga inkosi. Amen. Uzohlamba imphefumulo hayi imizimba yethu. Imizimba yethu ingcoliswa imphefumulo yabazali bethu abahamba bengcolile. Uma uzwise kahle ukukhuluma udadewethu la uthi sithi salwaza kubo mntanami umuntu ohambe egula kadlule ethuneni. Lento ihlezi ikhulunywa njalo ekhaya emphefumulo. Ungathi umdlalo seyikhulunywa balele manje. Bona abangafuniseli mhlambe thina siyayikhuluma siyafunisela. Bathi umuntu ohambe ekhwehlela kadlule ethuneni. Ngiyacela ke kumvenqanga unyazi lwezulu afihle umngane bami. Abese ngiphela izwi nokwakho ukuqonda ngizocela ivesi libe linye esihlabeleni sekhulu namashumi amahlanu nesishagalolunye 159. Namhlanje na lizwakele lelo lizwi alapha kade amathuna abangcwele ahla
bakhonza abahle basezulwini akekho lele ethunini lomhlaba ongafuni ukuzongena kulomuzi onyazi lwezulu nesangoma nomthakathi nombulalo nomcina yonke into babhuduzela bafuna ukungena kade uzwa kukhulunywa manje ukuthi abanye ngamaqala asindayo kodwa baqhinqa emasangweni bafuna ukungena balinde ingane zabo mina nawe base bevinjwa zithixo zamacala abo bavinjwa ithixo zabo ababeyidumise emhlabeni inkani nobuqili namanga nenkohliso nensolo nokuchiza nokuzenzisa nokubhuqa zithixo lezi ezikhulayo zime phambi komuntu zimvimbe lokhu kufa kukhona nakithi simbathi ngube emhlophe kodwa ngiyafisa uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha abese ngipha ukulekelela kuloku kukhuluma okukhulunywa abantwana babantu ngoba ngifikelwa umunyu ngiyadabuka ngiyadabuka ukuthi omubi uyayichoboza izingane zabantu kodwa omubi akaza umdala umuntu omubi akakwazi ukudala umuntu odalayo unyazi lwezulu shembe amen omubi ukhanda abantu abama-rejector abaphunyuka emthethweni kaNkulunkulu emthethweni wokulunga abese bakhanda benza abakhe abenza iy'ngilosi zobumnyama abazali bethu laba abahamba bonile emhlabeni omubi abakuthanda abakhande abenza iy'ngilosi zabo bese bebuya bezocekela indalo kaNkulunkulu nemvelo kaNkulunkulu awulalele lento ade ikhulunywa yilo dadewethu okade ethi uyahlamluka ubuke ubunuko obumehlele ungabusabheka yena isiqu sakhe uzumkhanda umdwebe umbize ngayo yonke into awubuka ukuthi emva kwayo ubani lo wayiqhuba lenhliziyo yalomntwana uthi yenza imikhuba ebole kanje lo kade ehlamluka ubani lo kade eqhuba la uyazi abantu uma bengahleli noNkulunkulu ngale kwethuna bengahleli nomvelinqanga kuyize nje ukubulala umuntu bamphosa phansi kwemoto bamthathe bamdayisa adlwengule kuthatha ingane encane no10 years idlwengula abantu abawu5 abanendaba kuyize leze kubona abezwa buhlungu ngobani abahleli nomvelinqanga ubani uNkulunkulu wabo omubi abanazwelo awucabanga lento ade ikhulunywa lo dadewethu obehlamluka sengathi uNkulunkulu wasebuhleni unyazi lwezulu angamkhumbula lo mntwana naloku mnuku bonke agidagide kubo wayibhuquza kubo ngoba ube nazi isibindi sokuhlamluka phambi kwamenzi wezulu nomhlaba mayibonke Nkosi amen kodwa ngeke ngatshontsha kancane mayiqala ekhuluma enkulumeni ayikhulumile ukhuluma wakhuluma wayesephatha igama likakhokhokazi ukuthi lemkhuba beyenza yokudlisa abantu uthi ukhokhokazi wakhe wafika nako kubo uyambona manje umnyombo wezinto uyabona la kusuka khona umnyombo wezinto impande yakhe uyayibona lo khokhokazi wakhe oyinhlese kuye ukuthi lo mntwana aphenduke abe nesibindi sokwenza imikhuba nangya enyanga ngubani kululi wami nguwe kuphela uphela wemkhululi wami bengeza liphuma lishonilanga akusukanga nasinyewe mkhululi wami insiphe inkulungwana ephansi ingekeze nasinyewe mkhululi wami
mawumlandela kahle uthi ubeloko yenzile lento ubeloko yenzile kodwa ingaphumeleli lento athi uyayilungisa bengigeza liphuma lishona ilanga kodwa ayisukanga lento embi abethena ufuna ukuthi isuke kulungele yena esikhundleni saloko konke bokonakala kanti lokho ememezile ugogo lapha kade ekhuluma ngayo uthi mhlaka lasha mina mntanami kule mkhuba engangiyenza esengihleli phezukwayo esengihleli nayo kuwe egazini lakho uyoyeka na ukwenza imkhuba umzulu uthini uthi uyenza khona sembathi ingubo emhlophe mina nawe-ke senzane ehontshe singabona umuntu yena ungcono uyihlambululile wayineka uNkulunkulu wathi inkosi bona ngami mangingasafanele lutho nkosi ngiqede ngibe umlotha kodwa uzendlalile akasayifuni lento ngezinye indlela uyasiceba lezi salukwazi ukuthi asivele obala uyabona into maseyiveze obala isuke isisho ukuthi sengiyavuma akekho umuntu oyivezayo uma engasakhathele ukwenza leyo uyiveza njengoba usuke sekhathele njengoba eveza phezu komntwana uthi mntanami mhlakwalasha mina ngiyakubonga ngani mntanami nawe ulapheka mina nawe kulento engiphethe kulesinxe singiphethe ngiyasazi into sikabani ungcono yena usezwile uthi ukhokhokazi wakhe mangabe benizwile mina ngizwile xoxa ethi ukhokhokazi wakhe weza naye ezogana lemkhuba yokudlisa amadoda idala ukuthi wayedlisa amadoda idala ukuthi abe namava ne-experience amava agcine sedlulele senze okukhulu into uyiqala kancane ugcine uswenze okukhulu wagcine eseyifaka umuthi emzimbeni wakhe useyikhonkile akasayithandi lento phezu kwalokhu uveza lo mntwana ukuthi isalukwazi sakubo sahamba siloyiwe sadliswa umnenke sakhafulwa bahleka abantu abantu angibazi banjani kodwa abantu emhlabeni bakwethu ngendlela abama-scientist ngayo kodwa bahluleka nje ukugoqa umlungu nje umuntu osiphukise izwe lethu sihlulwa yini abantu bekwazi ukwenza into enzima kangaka ukuthi basishayele obhoda laba labo no-DA basishayele ngona ngemlingo iphume phakathi kwethu buka namanje sahleli phezu kwethu isiphethe ngeyigunya manje ngoba iyazi azange siphumelele ngamalengiso thina esithanda ezopolitiki isiphethe bahlulwa yini ukusebenzisa umuthi bawine ngevoti abantu ngoba phela abantu banemlinge ejulile ebona into ekhulumela ngane ngayazi mina ekhaya yenzekile nkosazana yami ifunda nomntwana 2 years kanti ifunda nomuntu ongasekho emhlabeni ocushwe umkhulu wakhe ukuthi hamba nale ngane yakamajiya untshontshe yonke untshontshe wonke ama-assignment akhe kanami ngendlela beyisiqenqa ngayo esikoleni kodwa mase kobhalwa i-second term nama-final kutshontshe wonke ama-assignment ngisho ama-report lento ama-script akhe ukuthi asubmithe kuphela uDisemba awantshontshe wonke othisha bangihlebele bangibize bathi ayikho into esoyenza ndoda ingane yasubmitha kodwa asazi sothini ngoba abahloli bazosixosha asewabona amadokhumenti engane yakho yafeyila kabili ingane yami ugrade 10 ihlakaniphile shembe lo wathi mayesethanda ngamthatha umntwana ngabuya ngamletha la ngacela amakhosazana la wakithi kwathandazela ihlaze lavela la umshumayeli waze wahlala ngezinqa la ukhuluma ingane ethi ingane yakho wena majiya yazi ukuthi mina ngumngani wayo esikoleni mina kade ngabulawa umkhulu wami mina wangiphose emotweni mangiphose emotweni vele uyena okwazi oyena ophethe ekhaya ngoba mina ngumshanakazi wangingcwaba wangicwiya wangenza yonke imikhuba wathumela ukuthi angihambe nengane yakho ngitshontsha yonke into ingane yakho bekuyinithume ingane yakho iyaphila nithume uma wayayithume ihambe umkhiphela imali ebhenki uthi ngifike mina ngithatha ikhadi ngifike ayikhipha imali bese ngiyilutha ingqondo ilibeke phansi ikhadi nemali ibeke phansi ihambe yokhumbula seyile kude yayikhuluma la ingane ngabe mhlambe umuntu ngabe mhlambe sekugwetshwe iminyaka
uyabona uhlushwe ulwimpo ongayiboni ngamehlo abe kubhlungu yazi ngcono ukulwimpo oyibona ngamehlo ukulwimpo ongayiboni ingane zonke egcekeni zikhombe lapha sithi baba nangu usibani manje baba nangu umla uyakhafula uphethe izinto zakho ukhombana nginamehlo kubona mina qandula ingane uthi ubheka le ekamereni lenye ingane futhi nakhona futhi yiso lokho kuqhamuka imlilo kushiza indlu kube inqaba ushembe uNkulunkulu ngempela uyazi ukuphila impilo ubuye kahle uba kuthiwa uNkulunkulu ushemba kanye noNkulunkulu ngabe umuntu ungena nezicaphe emzini womuntu ngoba phela lento isobala la nje amakhosazana nenhlalisuthi yala yonke ikwazi konke amahlazo abenzeka angikhulumi ngabo kodwa ngikhuluma ngendaba ukuthi uma kukhona abantu abanemlingo enzima kangaka bahlulwa yini ukuthi bashaya belungu babaleka belungu bathumele lemkhovi yabo nezilwane zabo nayo yonke into bashaya belungu baxoxe sekuhlupheka nje emhlabeni sihlushwa abathumbi bethu wabelungu basithumba phela kodwa bagadlana nomuntu omnyama ongenalutho njengoba nguhobo ngunje ngenalutho ungalwisana nami yini ongase ngibotho ukulwisana nomsebenzi kaShembe kuliwa nonyaza hayi nami ngoba akukhona kwami lokho ngazi lutho mina ngalena futhi angifuni ukwazi ngayo siyaguqa nje sivula amasango nomshumali uSimamani nobaba asilekelele la kuphele kanjalo akukho kunye sikwaziyo ukuthi abantu bagezwe kanjani khona umzwe ekhuluma wathi hayi lapha ekhaya emphefumulo ngangaya mina ngathi ngiyabuza ukuthi abantu bagezwe kanjani bangangitshela ngamane ngazihambela mina ngaya kwenye indawo kodwa ngajabula ngoba uthi wayebuhleni ngathi ayingcono ngoba wayebuhleni kodwa ayikho into abakutshela yona lapha ekhaya emphefumulo uqinisile nanje wanifika nje asazi abantu bagezwe kanjani thina ningazi ukucaba konke siyazi asazi lutho thina sibamba izwi lonyazi ukuthi unyazi lwezulu uthi bantu bami uma niqhuba impahla mani nazo thina boShembe sowakhipha sibanyule ekufeni kwethuna bese sibageza uShembe waziyo ukubageza kukodwa sikwaziyo iloko okubhalwe ku242 ivesi lesibili lithi yehla moya oyingcwele wena akithi usebenze kubo bonke lokho okuthandwa nguwe ngicela ukunqamuka lapho bangaze bona ngifuna udwebele lapho lokho okuthandwa nguwe ngena kubo bonke usebenze lokho okuthandwa nguwe uShembe wazi ukuthi umuntu ohamba edliswe ngomnenke ukhishwa kanjani umnenke abesegezwe adlule ethuneni mayibonga Nkosi amen ngani ukhuluma phambi kwethu udadewethu wathi ugogo wakhe kuthi ubhajwe ethuneni ngoba wadliswa ngomnenke wena usholani ke manje ukuthi ne kodwa abasamthathi ngani umkhulu uNkulunkulu nogogo ngoba akasadli ngisho ukudla Nkosi yami abamthatha ayophumula ethuneni ubani wathi uyaphumula umuntu ofegula ubani ndaba ezithu ubani watsho njalo ukuthi uyaphumula umuntu ofegula ingani lo muntu sagula kuphela samuzwe eqhuma sishayela amarede ekhaya uqumquma ugogo awuphumule kusho umuntu ebubula futhi ngendlela asegula ngami ngicindezele nayinhlabathi ugula zabone bese kuphuma umoya wakhe usubolile bese ungena unabe enganeni ungene ekhulukudu hlala enganeni mengabe kwakunondindwa ahlala enganeni sibe onondindwa zino 15 years file phela ugogo wayonondindwa wafele point enikela ngomzimba sethuneni simgqibile manje awu simlahlile logogo lo awu behlupha logogo lesihlaza nabantu lana shoplift sesimncwabile awu sekupholile ekhaya kupholeni uzovumbuka ezinye ingane zama shoplift umthwala kazethuli ngisize wemsizi wami sho njalo umthandazo waseNazareth uvukile ugogo namhlanje ovuka shama uyazi khona into ezazenzeka kudala omalokazana babesuka emakhaya omalokazana babesuka emakhaya mabesuka emakhaya bezofuna umsebenzi emajalidini bafika emajalidini omesisi bathi khumula yona lenhloko oyifakile iyanuka bese bemfaka inwele lezi zabo bahamba umthengele inwele lezi zamandiya amakarikati lawo ufakwe kusikizele la abuyele ekhaya umolokazana engasayifakile inhloko esemhle selenge inwele lezi ezisikizelayo
umqosha umndeni mayesefile uthi alingeni indiye lapha ekhaya mayesevuka athi umthwala akazethuli afuna ingane azoqhokela kuyona namhlanje ingane ungayikhumula leyo nto nangu umolokazana waphume wasebenza eJaltini wafika eJaltini wafaka iswini le uMesisi wathi uMesisi gqoka lento ufane nami uyafika ekhaya umakoti akasafuna ukufaka inhloko usefaka inwele zamandiya mayesefile sexoshwa izulu lomndeni uzobuya azoba idlozi phezulu komntwana zinjani ingane zethu namhlanje sayithanda inwele zabantu uyolithetha kanjani lo cala uyoyishaya ingane uyokwazi ukushaya umoya lohleli phezulu kwakhe ushembe usakhela ikhala emphefumulo ukuthi kuzoqulwa lawo macala badilizwe leyo mthwalo labo bahamba benjalo bakushwelezele emndenini lawo makoti abahamba benjalo bacelela intethelelo ushembe ukwazi ukucelela umphefumulo womuntu emndenini mayibonga inkosi amen hayi umajiya akazi lutho umajiya wazini umajiya wakwadala abantu nawe pho siyokwenzani lapha ekodlweni zomajiya ekhona umvenqanga ngiyadabukisa nje ngoba ngizwa kancane kuthiwa iyakhula impela le ndaba yobungoma obumixwe nobuNazaretha ayikazi yabakhona lento mana umNazaretha umuntu ongcwele amen akawuphathi umuntu ngesandla sakhe amen akafaki futhi insonto ezibovu nezimnyama nobuhlalo obubovu nobumnyama na yonke lo mkhuba namakhandlela yelo namhlo nabovu namnyama akubona kwaseNazaretha lokho amen malisavuka nje ithongo lakho lithi hamthenga ngandlela lelo ubobota udlala inkuzi malanga yesangoma usafuna ukugezwa lo muntu usagula lo muntu ushe ngomuntu othi ngiyele ekhala emphefumulo noma ungele kaShembe uyongibhabhathisela izikhwama zibhabhathiselana izikhwama mina ngabuzwa uNkulunkulu unyazi lathi wemajiya njoba ngithe wena hamba ulungisa idamu lapha ngoba ngifuna ukubhabhathisa amakhosazana babhathiswa kanjani izikhwama lapha ngathi baba nkosi amakhosi angazi phela ngizokhuluma ngithini mina kacetshe umuntu omdala wathi ngiyabuza wena ngithi ubhabhathiswa ngathi hayi baba siyasikline masiqeda ubhabha wathi angisho ukuthi niyaklina ngibuza ukuthi ubhabhathiswa kanjani izikhwama ayilahla ngani izikhwama ushembe la ekhala emphefumulo uyasifundisa ukuthi asincenge imndeni yethu masithandaza ukuthi ngiyezwa khokho ufikile kimi ebuthongweni ngilele sengitshela mina nawe njalo ungazi lokhu uvuka uqhosha nawe uyakushembe uyothi inkosi yamakhosi ufikile umkhulu noma ugogo wathi ba ucela ngimphatheli ngimqhubela umsebenzi wakhe wafika nezikhwama uzokubuza ushembe wathi oyokwenzani uzobeka ngegama elihle uyokuphilisa abantu ushembe akajabhisi hawu uzophilisa abantu uzoba yathi inkosi ikubusise bezohamba umemeza ukuthi ushembe ngihamba nawo uSimamani ushembe washo phambi kwami njombone phathi iqhabanga nje umajiya la abusiswa ushembe amanga lawo wena wafika uzokhuluma ngimkhubo oyihlo omkhulu wathi oyihlo omkhulu bathe bacela ubaqhubela umsebenzi wabo omuhle abese kubusisa ushembe bese kuthiwa isangoma sika Shembe cha umsizi kaShembe cha ushembe akanamsizi wayengekashiya izulu ubukhazikhazi elikhazi ngaphezulu kwelanga nenyanga ezemhlabeni umhlaba ungcole kangaka enabasizi kwakufanele avule iwindi ezulwini athi wemajiya ungisizela lapha endaweni yokuthi wayezosho njani manje nabasizi ungathi ushemba ngithi uyabona ukuba manje usempuzi uhambe wena imfula nemigqomo nemaya baye bamkhafula benza yonke into uwela ngisho iqhaphozi ushembe ngiyakhumbula la kunethi izulu efika la wayehamba la ewela iqhaphozi ashiya ubukhazikhazi obunje izulu wena ngathi usaba wena unyathela udaka kodwa ushembe uyanyathela udaka ongaphezulu kwaloko ushembe into ayenzayo base simthuma la ekhala emphefumulo noma sithi uthumekile ubesenenza umhlolo ushembe Nkosi yamakhosi siphethe imbuzi socela ukuthi usibuthele izizukulwane nezizukulwane zakithi kusukela emandulo amakhosi noNdlunkulu nenzalo yawo izizukulwane ngezizukulwane labantwana abaphuphumayo izindlu ngezindlu kusukela emandulo abazali ushembe bangene sitamkokweni awulanda izingane ezahushulwa kudalo angene nezingubo zakhe lezi ezikhazimlayo uyezwa ukuthi ushembe ubuye nabo abathwele ngomhlana wakho banzi ubakhiphe itamkokweni ubakhiphe emaweni abathwethuliwe ubakhipha ungena noma kuphi ushembe angene ethuneni unyazi lwezulu lobalanda
ucela uthi Shembe sicela ubathule ithixo zabo Nkosi abahamba beyikhonzile emhlabeni ezibavimbile uShembe bese yabashumayeza abageza uShembe abafundisa ukulunga unyazi lwezulu ingakho sithi uthatha isinqumo esiphusile ungajaha ukunikela imbuzi kanti wena usathanda utshwala emzini wabo ngoba uShembe njengoba uthe ngicela ubayekise ithixo uzobayekisa ngempela phela uNkulunkulu uShembe ukwenza kwenzeka uzobashumayeza babiyeke utshwala abafuni futhi ngempela maze bephuma ekhaya emphefumulo kwadili hey sinomshumayeli la kwafika abantu la nezalukwazi ezo4 zithi ithenga inkomo ezo4 zizolanda abantu abadala zathe yodwa inkomo sezihlabile zibika umsebenzi ukuthi kuzolanda abantu abadala ekhaya emphefumulo nizolanda abantu abadala beninike zobani idate ngoba phela sicela kuShembe idate futhi ubani onitshelile ukuthi kulungiswane ngoba phela uShembe uyimisile imiso zokuthi kulungiswa kanjani uma sekuzolandwa ithongo la liswe ekhaya bathi ayikho into esoyenza babalisa bakhala inyembezi sathi hayi kulungile manje nithi ufuna senze njani bathi hayi sithandazeleni sicelele abantu abadala sathi sokwenzeni kushona wathi kusaguqiwe la sabhuquza isalukwazi esinye kwakhuluma indoda endala athi hey bayaphetha labo nabafana nabavumeli asilapho laba bagaya utshwala kugcwele izindlu asilapho futhi mhlazane sizolandwa thina sokhishwa uShembe ngosuku losho uShembe hayi ngokucabanga kwabo kodwa okwamanje ngeke siye ngoba basagaya utshwala thina asiphuzi utshwala sabantu basezulwini umuntu akacabangisise kahle ngabe emnandi kuza kuShembe ngonikela kaShembe uShembe akayona phela inyanga uNkulunkulu futhi uShembe uyakhonzwa awuyi konikela nje uthi uzonikelela uthi kuphele ubuhlungu obuzwe inqeni bese uthi sekuphelile cha akubona ubuhlungu obuzwe inqeni umuntu wakini ogulayo lo muntu wakini ufuna ukuya ezulwini akakwazi ukuya ezulwini ngoba uthwele ithixo udinga ukukhonzelwa umuntu okhonzela abantu bakubo umuntu obamba uNkulunkulu amthatha amfaka enhlizweni yakhe ukuze umuntu wakuba amncele uShembe abese kwazi ukudlula ethuneni angithi bayasithatha nje basize koncencence oncencence nje wade khuluma basise koncencence oncencence basidunusise basichathe basenze yonke into basinikeza amakhambi kanti bafuna ukuncela lo muthi oneze oncencence hayi ngikhuluma into yakhulunywa umuntu la wathi abantu bami sicela nisiyele ekhaya emphefumulo sesikhathele kudla nomuthi esiuncela kini egazini ithini esinigulisayo bese sinikhombe enyangeni bafike banikeze umuthi esiwufunayo bese siuncela egazini bese sithola amandla sikwazi ukuphila ngoba sinawo uNkulunkulu uthi kodwa into ebuhlungu umuthi uyaphupha mase uphuphile siyawohloka singabi namandla ingakho nishawa izitha ngoba sisuke singakwazi ukunivikela ukhalileke lo mntwana Nkosi yami siyamcelisa kuShembe uthi Shembe mayethola amandla umpha amandla akwazi Nkosi ukukuthuma uyethuneni kulesalukwazi sadlizwa ngomnenke usikhiphe Shembe ngoba wena ukwenza kwenzeka uzokhipha umnenke nyazi lwezulu mayibonge Nkosi amen bese bonke abahamba bedlisiwe abawulibo lomndeni wakhe lomakoti Shembe ubaphilise bonke kusuka kulesalukwazi uhlehla uzofika kwabasendulo empandeni yabo mayibonge Nkosi ngoba okwehlelayo kuufuzo lakini kufuzele into eyenzeka kini ingakho kuthi ufuzo kufuzele into eyenzeka kini ayinqanyulweke uShembe ukwazi ukunqamula lo mthambo njalo amen nalezo salukwazi angikhulumi njalo ngalo dadewethu ngikhuluma ngami nawe uthi nakini uShembe akabahambela bakini ngoba inhliziyo yakhe iphelele kodwa mayiphelele njoba amen uzacela nje ayiphelele inhliziyo ukhona sejaha ukuye ekhaya uthi koqedwa nini umfana akakhathali ukukhuluma cha akulula ukuthi sikhathale ngoba sithunywe unyazi lwezulu so sikhathale ngoba sangena enhlabathini uthi omunye phakathi kwethu abakakhwela babegwazana angazi noma simzwile lo muntu
okufanele ukuthi uNkulunkulu aphela abantwana amandla bese behlehla bayofuna laba abantu abadala impethu ukuthi bagwazana uthi okhokho bawo gwaza omunye gwaza omunye ilento isuswa abantu behleli lapha yabona abantu behleli lapha esigodini sosizi bashaya inguyazana kuthiwa lezi ngane zisinakile ihlaba inkomo zihlabelana zodwa bese ethi omunye hayi mina ngcono ngibeze baxabana athi omunye uzokwenzana azizothatha nabo umnuku basekufeni ngimtshijele phakathi kwabo ufike emnuke banukane bodwa akuthathe ngempela futhi kujikijele phakathi komndeni kusuka idlozi hayi nokuthi ngitho ngumuntu omuhle usuka idlozi phela lobhaxaza umnuku phakathi komndeni umuhle unukane ubulalane wodwa lihleke lodwa lithi ingani nenza izinto ezingafiki kithi ucabanga ukuthi okhokho bethu abadliwa izilwane bahlala eziswini zezilwane makuhlatshwa la sikhona isithebe esifika kubona sifika kanjani kuba labantu baseziswini zezilwane izalukwazi lezi ezadliwa zilwane kubalekwe emandulo uyazi uthi ushembe abanye abantu uqala lalithi ibutho maqala ukukhala nje ukhala icilongo uthi popo chaza ukuthi impi yahlasela uthi lalisuka ibutho lithathe lobutshana ehleli kubona lithatha ingane libeke la bese limboza ingane ithi abantu abangakhwehleli ngenza lutho limboza ingane zayo la bese ngathi iqhugwana lihambe lo lwimpi ufike lehlulwe zize lezi khagayi zicatshwe ngamafutha empisi ayazi impisi lokho okuhlezi kuxaza amathe nalezi ilwane ezidla kabuhlungu ilento amankentshane bagcatshwe ngenyama zamankentshane abantu ngoba kuthiwa kufanele babe zilwane bangabi nalo uzwele bawaqedile kamabutho sebebheke ey'nganeni zabo banazwela ababoni ukuthi umuntu wesifazane ababothi ingane bafike bathi khona ukunyakaza la bavezani bakake ngemkhonto bavezani bokhela umlilo basha abantu babe yigaqa abona isigodo masishisiwe singavuthuki kodwa sime njengani umuntu asithinde siwohlobo abantu bafe kanjalo bese uyaqoqa lomlotha ufake emgodleni kuyiwe nayo enyangeni yangakubo kuthiwa sibashaya sathatha ingane zabo sazenza umlotha sifuna wenza intelezi yokuthi sinqobe izizwe mayibonga inkosi amen okhokho nokhokhokazi bethu njalo lapho bakithi egazini lethu hleze nje abanye bahlele eziphikweni zenje bakhothele kuzona nje umkhokheli kwazi ba bese siloke sikhomba sikusulela sithi umubi lo mkhokheli mubi kanti akamubi umkhokheli nazi salukwazi esithi umntwana umthwala kazethuli hawu usuzofaka nelento kaShembe uthi sihlale mhlambe sokhokhela uShembe akekho umuntu ongamfuna uShembe ethuneni ungathi efuna yithini unyazi wabona bangana nabantu abalandela unyazi ethuneni abamfuni yena abamfuni kanti okaba uShembe uShembe uNkulunkulu wamathambo nemphefumulo abazali bethu mayibonga inkosi ingubo yabo imphefumulo abazali bethu ingubo kaShembe manje inkinga siza sodwa somshayisa ngezifuba siyamcelela lo mntwana engathi uShembe ngamupha amandla engathi uNkulunkulu angakupha amandla dadewethu usebenze kanzima lezi ngane phela noma ngabe kuthiwa wawukhaphezwa yiloko kodwa wabulala abantu noma ngabe zayiqhamuke ngobunuku kodwa abantu nazi ingane ihlupha khubuleleke lapha koSwidi kuKhuba ulapha koSwidi manje lapha ekhona uKhuba wenzane esangweni ngoba uingilosi yakhe eyokuthi agade abantwana angiyazi ke lese umantshingelani lapha ingilosi ithi ifunani ngoba phela bakhona abantu abahlali lapha nengilosi yokugada isango ufunani manje khona lapha uKhuba ngifuna ukuthethisa khona abantu basenkandla bezokuzwa ukuthi uyathethiswa sengathi uNkulunkulu angipha amandla dadewethu angikhulumi njalo nodadewethu ngikhuluma nami nawe okwehlela leyo nto yakwehlela kodwa ayibonakali ufuneka ucela intethelelo uShembe wazi ukucela intethelelo ezingane ngoba phela wayibulala abantu lababulala noma beqhamuka kabuhlungu nami ngiyazwelana nawe dadewethu yimpi ubunuku liyahlupha idlozi malingahleli noNkulunkulu lenza ubunuku phezulu komntwana lo dadewethu hayi ukuthi wayezenzela ngokuthanda ngokucabanga kwakhe lemkhulu wayelawulwa umoya omubi uLucifer uthatha lo muntu wayekhohlakele amfaka umoya omubi kakhulu ngoba efuna ukuthi icekele phansi imvelo kaShembe nalaba ekuthiwa babegwazana ngemkhonto
uyabuza ukuthi kuthiwa ke zekhala emphefumulo azobuza ukuthi bahlandulula kanjani abantu. Sikucelela indlebe ukuthi ulalelisise kahle umushembe esipho ukuthi sikudlulise lokho ukuthi ushembe wenze njani ekhala emphefumulo. Mayibonge Nkosi. Amen. Hey uqinisile lo mfowethu ekuthiwa ncencence. Hey ucececece. Hey uqinisile wafika nebandla lingakanani emzini oyingcwele ebuhleni bokuphakama. Hayi mina ngithi uyiqhawe lensizwa angicoba kuthiwa bonke abantu benza njengayo. Kade ngayo nomfundisi bowumbishop up to umbishop phezulu kombishop. Okuchaza ukuthi kwakuuqhaqa phezulu kodwa mayefika waqoma uba inhlalisuthi mayibonge Nkosi. Phela lapha eNazaretha kulula la unikeza into oyifunayo. Khona othi ngiyiphumeleza yona athi ube umfundisi kanti ube angazi kuthiwa yena ngikwazi ukuhlukanisa itikoni nani. Mhlawumbe umshumayelana ke waselena abayathi ube umfundisi la agcotshwe. Kodwa yena uthathe wabuyela emuva. Siyakubongela mfokancencence. Mfokancencence ngizwile uthi ucela uNkulunkulu wasebuhleni akuneze umhlahlandlela umgudu akuweze. Ushembeke usitshelile ngoba wena ukhuliswe indoda yakucoshayo yaba nenhliziyo enhle yangakwenza umdliwa. Abantu abanjengoncencence bayenziwa imidliwa babe yisebenzi nje bafukuziswe. Ma uthola umuntu ke onenhlizwana ethanda ukuba ngconywana babavamise ukuthi bakhele lapha ngasesangweni labantu kuthiwa yibona abavula abavala umnyango lapha emasango. Mayeke waganela khona umdliwa make wafa uyaxoshwa emndenini. Uyakhumbula ikhehle lakhuluma la intombazane yakhuluma la ngithi 3 years ago yathi ukhokho wakhe wayekade wayecoshwe angazi abakabani wabalusela inkomo wafana nomdliwa wafika lapha walusa inkomo waze wasiselwa ngenkomo wakana wazala isizukulwane. Uthi manje kufeni bayamxosha bakubona bathi wena wakabani wena manje uthi ngathi senquthu uthi bayamxosha enquthu abantu basenquthu lapha bayamxosha bathi uthi manje akakwazi kubo ngoba yena wayeyintandane. Noncencence ke uthi wakhuliswa uncencence. Uma ufuna ukwenzela into enhle uncencence kokusiza ngani ukuthi ukhiphe imbuzi nenkomo uzise kubantwana abakancencence uthi uzobonga kuhlatshe kudliwe kosiza ngani lokho? Kudla oncencence bakuphi oncencence? Lento ayihlukile nokuthi qhamuka umuntu wakini athi ucela umenzela itiye ubobothi isigebengu leso. Akakhuluma indaba yakuthi usezulwini noma akekho nezulu uzofuna itiye. Umuntu othi ucela umenzela itiye isigebengu ngiyaxolisa ukusho njalo isigebengu ngoba nami baningi befika bethe ngimenzele amatiye emakhaya sasibenzela siza impumputhi. Uma ethi nje baba ngicela ungenzela itiye hayi isigebengu yini ubaba ngathi mntanami sicela usenzele isithebe ekhaya. Angithi ubaba wakho uyazalwa unoyise emkhulu nokhokho bakhe yini enazofuna itiye lakhe yedwa eceleni uhleliphi kanti la ihleli khona ahlele wasivile. Ugogo uthi angimenzela itiye kanti akaganile ugogo la usuzohlabela ugogo wena imbuzi wayengaganile ugogo lapha ekhaya. Hayi ngamenzela hayi izinto zakhanya angazi seyicishwe yini manje vele phela umuntu uma umuphi into emnandi ngisho ungahlangana neParaPC kwase iPara lakujabulela awu lize likuphathise nesikhwama kodwa ngolunye isunga sasiphanga lolu lositshontsha isikhwama sekuphelile phela ukudla. Ugogo uthi wenzela itiye azasho uthi ngenzela ugogo itiye mawubuze ihalembuze ehlatshiwe hayi itiye likagogo mina ngazi ukuthi itiye lithele tipotini lithele njani ekhala imbuzi ikhali ukuchithwa igazi. Ugogo kanti aganile la ekhaya usezofuna ukuhlatshela ugogo la ekhaya uyazi ngisho umuntu eganile ngokusemthethweni mayisedlulile emhlabeni mayisezokwenzela umcimbi yawo awumani uthi mase ukhuluma emsamo uthi gogo nasi isidwaba sakho. Ugogo umakoti nje lapha ekhaya kanjani? Ubani obikelayo lapha ekhaya? Ubikela usokhaya ukuthi cha singabantwana enwashiye enganeni okwethuna sesihlanganisile nabasekuthini ukuthi senzele ugogo isidwaba sakhe ukuze angene kumakhosikazi lapha ekhaya. Sesiyacela ke baba udlulisele kubaba omkhulu badlulisele kokhokho badlulisele kokhokho ngezizukulwane kuze kuyofika kwabasendulo ukuthi nathi isidwaba sakagogo. Ibona abazotshela ugogo ukuthi naba abantwana bekwenzela isidwaba masibani ozombatha mayibonge Nkosi.
ukanile phela lapha ekhaya lo sefuna ukwenzela imbuzi yedwa hayi imvamisa ogogo ababezele nje bengaganile ubona babephethe imizi ncencence abantu bakancencence baningi bakhulisa wena bakondla kodwa zikhona izingane zakancencence zasendulo abangazange bayinaka abangazange bazi ngazo ezibubula zithi lo mfana lo yakagigaba udla isithebe kwafanele edliwe yini udla iplate kwafanele edliwe yini ubaba noma umzukulwane wethu uthanda yena soke sibone nokwaphuma umuzi nje ohlala thina lo muzi umani uphume kuleso sibongo kade sikondlini uthi wakho umuzi kayihlo noma uthi ubuyela komalume wakho wakho umuzi wakho bafike bawuhliphize bawuqede abakubuka lesibongo lesi okade udla iplate labo bathi wena wethu wena wakhuliswa yithi wena wakufanele wawungeke ukhule wena uba uzange uzondliwa ubaba ngakho ke lo muzi wethu uyenza kuthiwa kugcwele izilwane kulo muzi ofakile usiyolanda omajiya ke bakuchathe bakudunusise bakufakele bakulengisele izinyongo la bakulengisela amanqine ezinkukhu la kube nje uthi wakuchitha izilwane akho izilwane abantu bakubolela khehle lakukhulisayo ophume nabo uma ke ubenzela ukudla kosiza ngani unikeza abantu ukudla behlele ejele behlele esikhotheni behlele esihogweni bayodla badla bayokubonga ngani ikuphi okulungileyo ncencence ikuphi okulungileyo uthi uShembe mayekhuluma ebusisa njalo unyazi bezulu sengathi uNkulunkulu angasipha amandla ukuthi senze okuhle kwabenze okuhle kithi mayibonga Nkosi okuhle esikhathini samanje esizukulwane samanje ukuthi sithumele unyazi uthi Nkosi bangikhulisa abakancencence anginayo isiliva negolide lokubabonga kodwa Nkosi ngiyakuthuma nganayo impahla ngiyakuthuma thumekile ngicela ungene emathuneni uyongibuthela sonke isiza kancencence ngenxa yalo baba wangikhulisile abafela empini abafela esihogweni abafela abadliwa izilwane abaphuphuma abachitha abathwetshula abathunjwa abafuka ufongaziwe ezulwini abafa bezishosha abafa bekhubazekile abafa Nkosi bebukana ngeziqu zamehlo ngicela ubabuthe Nkosi bathwala ngomhlana kobanzi ubalethe ekhaya emphefumulo uyikhiphe nje ncencence impahla yokuqala uyikhiphe yesibili ngitshela wena njalo ngitshela uncencence imbuzi yokuqala ngeke ulokhu ufuna ngamunye ukuthi khona wayethakatha khona uShembe babutha bonke mayibonga Nkosi bese bezohlalisa esigcawini la ekhaya emphefumulo kudingidwa amacala abo uShembe adingidwa amacala abo ngamunye njoba desho uncencence musukujaha labantu labangangenwele zekhanda lakho mase kukhona umfowenu bangangenwele zikamfowenu khona udadweni awuhlanganiseke amakhaya inwele zamakhanda omndeni wakho ukuthi singakanani bese ubala abantu bakini bangakanani abasekuhluphekeni sho njalo inyanga yezulu uma ufuna ukwazi abantu bakini abahamba nabo bangangenwele zekhanda lakho abahamba nomfowenu bangangenwele zekhanda lakho bangangehlabathi zolwane ingakho omunye umuntu yathi ngabona isizwe sakithi sidlula abantu abangangomhlangano makuyiwe eKenani awucabanga bangana nabantu abayemhlanganeni kodwa kuthiwa isibongo esodwa awucabanga uShembeke elungisa labo bantu ngamunye wena njengoba usuqede 6 months usuthi uzobalanda uzolanda obani kusekhona nabahleli phezulu kwethixo abasakaqe izilwane zabo ababengahlukani nabo bethi angihlukana nawo baba noma nangale kufena akahlukana nawo baba noma eza kuwena uza nawo baba noma bese uphenduka umthakathi nawo uza nazi ilwane nawo bese ufuya ilwane mase kungibathile lo muntu wakini thanda ungathandi ayikho into ezokusiza ngeke umvale futhi umuntu wakini amanga le uthi khona unyanga ewumajiya ethi ekhaya umama ngibongibisa ngizoqinisela umuzi wakho akekho umuntu okwazi ukuxosha izilwane kuphela into azoyenza lezi izilwane ezifakwe uSimamani ufika usithenjwa athi uzoqeda izilwane ngamajiya akho izilwane azoyiqeda into azoyenza uzofaka ezakhe ezizohlula lezi bese eyibusa phezulu kwalezi bese kuthiwa angathi kuthiwa mayehlula yenze njani njoyini uzomfaka lezi igagayi zimshayile bese mani niyabhaquza nikwenza nini nifuna ukubusa la sonishaya mani ngafuni joinani thina bese nizande kakhulu izilwane abese bekumgoma athi ubohlaba njalo after 2 months hlabele lezi izilwane akho umuntu okwazi ukukhipha izilwane uzoyikhipha zakhiwe ngani kuba zakhiwe ngamakhubalo lo uzoyikhipha ngani yena
munye kuphela umuntu okwazi ukuchoboza ilwane unyazi ngoba akasebenzisa imakhubalo yena ukhuluma ngezwi uthi akuphuma ukufa phuma egeleke kuphela ukufa mayibonke Nkosi phela ukwenza kwenzeka ushembe ziyamazi nazo ziyambona zithi wasihluphe emkhathini namanje uzosihlupha akahluphi umuntu ushembe abantu abakashembe umhlaba kaShembe waboleka abantu ile ndoda yaqosha ezulwini nje iyabhayiza manje ayazi ohlala kuphi yabaleka yohlale izibeni yayohlala impophomeni angazi namhlanje ngoba Nazaretha athanda impopho umuntu ukhona ushembe ohlala impophomeni baze bambize ngegama kuthi umnomzana umnomzana kanti umuntu onjani indaba ezithi akuyena umuntu kuze kuthiwa umnomzana umfoka sibanimani basho ngoba wenza into ezinhle emphakathini usiza nomphakathi manje makusukela ugolokoqo lenyoko kuthiwa umnomzana ngani lo muntu okuthiwa makuthwala kuyena ubuya athi ufuna amahlule engane abanomzane bacuphe omolokazana egcekeni baphumele izisu ngoba efuna imbungu engane ukuze ayokondla umnomzane hayi mina ngiyamazi nangu umkhokheli indodakazi yakhe lenganile kwaze wakhuluma ikhehla la kuba ugatsheni lathi akakutsheli iqiniso mfana senyamfuna manje sekhulile sengifuna ukuthi ayosebenza umsebenzi wami akawufuni inyanya kabi lengane esho kumakoti wakithi ngithi mina umsebenzi wani uthi mina ngihlala nomnomzane mina amakhanda awu7 akakuhlebeli ukuthi uthulele ngolunye usuku sifike simlande nomnomzane singene la kini ngithi kuphi khona la kithi Shembe uzonibulala alihleke leli khehla lithi hayi nami ngimkhulu la ngikhona athi siyamlanda sihamba naye umnumzana amthwale ngekhanda hambe naye sohlala emanzini uthi uyasaba ukukutshena ngobothi uzomala unenkana akafuni ukuthatha izinto zami senyamlanda ke manje wafika ekseni silungisela ukuya enkonzweni ngiyothandaza mina ngiyobikela ubaba omkhulu uthi sesihamba siye enkonzweni kuyabikwa phela moya esontweni moya etempelini awumani uhambe nje elinye ibandla leli moya uza kuShembe uyabika ekhaya bangena ke nabendlini kaRound bayakhuleka nezingane mina ngiyongena endlini yangasenhla ngiyobika ukuthi sesihamba sesontweni sicela ukuhamba nani nisifundise ukuhamba kahle phambi kwaNkulunkulu emzini wakhe ngathi ngizwa ngezingane igqamo ezihayi zithi baba nanguma ngiyaphuma usememnyango sehlubula iduku walahlala wasixebula inhloko le yokuthunga wayihlaphaza wayilahla lapha awungase ngibona ngumfana wakithi eNazaretha uShembe sesifundisile ngathi awuyikhehla ngathi ngenisuku enjani umadoda wathi hey wemfana sizokhuluma nawe wena uyingane ngabe ehlaza wena sifuna ukukhuluma noyihlo bakho sikhathele samthatha manje sihamba ubani wena wathi sibonge ngingasazi hawu wena ngoba wena uyena nje uyena wathi mina ngukhokho kamkhwe wakho lothi umkhwe wakho uSibiya ngukhokho wakhe wakomalume kodwa awucabanga ukuthi umuntu okude kanganani komalume kayise wathi ingane yami ngibe ngithathe ngiye naye eSwazini mina ngiwaseSwazini mina ngahlutha umnomzane ngino 12 years ngihamba eSwazini esizibeni esikhulu wangihlutha ngifaka emanzini ngahlala khona ngaze ngakhula ngaze ngaba insizwe kufanele iyoganwa ngihlele emanzini ngithi insizwe umuntu oganwa nomnyama amashumi amathathu nanhlanu 35 years wangena na 12 years waphuma na 35 years emanzini uthi la ayikho into engingayazi ngangazi ukunyakaza kweyibilini zomuntu ubuchopho bomuntu umkatsha womuntu umthambo womuntu uthi ngiyamthatha manje ngathi mina ungeke umenze lutho sina sinenkaneke thina Nhlanhlisuthi wathi mina umenze lutho mina uShembe khona uNkulunkulu unyazi wathi he nami ngimkhulu la ngikhona nami ngazi yonke into ngitshela ngalo ngitshela ngani nami ngazi yonke into hey uShembe uNkulunkulu batwana benkosi ngathi mangilwa naye ngithi mina hayibo ngeke usuyenze lento wathi lalela ngifuna ukutshela kahle wemfana umzimbo wakho umphefumulo wami uyafuna ukubona ngathi awungeke ngabheja ngasukuma ngama ngenyanga ngoba ngangiguqile ngama ngenyanga babubho ngathi ngeke ukhuluma phezulu kwakho umakoti ngathi ngeke kwenzeke lokho wathi buka waphendula ikhanda umakoti walijikisa walithi ngatipha nje namathi hawu ngeke uyenze lento unyazi uNkulunkulu ngalibona ikhanda manje selifuna seliqala ukuqhuma selifuna ukubuyela emuva ngambamba amahlombe waliphendula ikhanda liphenduka lodwa ikhanda
ngathi mina hayi kahle egatsheni asixoxe kahle egatsheni asixoxe wathi ya ngiyamthatha mani ngathi hayi egatsheni sizoya kushempa wathi akekho umuntu ongangilapha lento mina ngimkhulu kabi mina yabona abantu bakamhlaba yalingana bonke babekhendla kimi mina ngangiyinyanga enkulu yaseSwazini yamakhambi usophuza wokuqala wayilashwa yimi ushemba uNkulunkulu bantwana benkosi yangihlupha lento yangihlupha izinsuku izinyanga inhla mayeqeda ukusuka kuyena mangimtshela umakoti ngithi mina kunekho avuke nje bovu umakoti wakithi uyahlonipha kodwa wayengibuka emahlweni athi webaba utheni uvumile yini umtshele ngalowo sikhotheni lento ehlezi icela uGreece ngizonda kabi lento ile ngimnyama ifika nabantu besifazana abanezise izinkulu abayikhweqekhweqe befaka iminqwambo nemiyeka afika athi nazi izinto ngiyakufundisa uthi ngikhwifa amathe ngibaleke uthi bangilalise phansi bangifuthe ngize ngiphelelwa amandla uthi uvumile yini ngithi mina angivumanga uthi ungavumi baba ngavumi khohlakele kabi likhehla ngathi hayi angivumanga sengathi nawe umakoti wakhe angangavuma nawe ungavumi ungathi awusekhulumile ukhokho hayi bo usindwa imithwalo ufuna ingane nesibindi ube nenkani yasezulwini kodwa hayi usho ngenkathi hayi ngiyifuni mina lento kodwa futhi ungamsizi ngalo ungamsi kushembe uzokuhlupha ngitshela mina nawe njalo uthi ushembe uNkulunkulu unyazi lwezulu hayi yangihlupha lento angihlupha ngibuye ngimthathe ngimse kubo ngibiza umndeni wakubo ngenhlalo usungene ushembe sithandaze avele leli khehla ihleke kakhulu lithi ngithe ngiyamthatha lo sekhulu ivuthiwe manje angimazi ukuthi wagana kanjani ngamaje ngoba ngitshelwanga mina ngiyayibona nje le inyongo eyileka phezulu komzimba wakhe zingingcolisa owami lo mntwana awucabanga ukuthi umuntu omude kangakanani komalume kayise wakhe ukhokho wakomalume kayise wakhe hayi ngahluleka ngahlaba umkhosi ubaba wayesemzini la emzini uDladla umfundisi uDladla kuphi umzi oqala lapha kuphi emzomusha ngathinta abaseduze bafona wathi ubaba uyafona inkosazana ubaba ufuna ukukhuluma kuse amakhosi wathi kahle indoda etetemayo wena indoda ayitetemi awu baba wathi woza naye umntwana unyazi lwezulu mayibonke inkosi ngakhuphuka naye abashumayeli bazokhumbula ngesikhathi isibizwe inkosi kuyokhuluma indaba yecala emzomoya ngangihambeka leyo sikhathi mangifika ngabika enkosazaneni yathi inkosazana nje baba hamba ke ngale ngakamaye ekitchen ulinde ngakhona yaphuma indlondlomu zaphuma ngase kitchen lakama wathi kwenze njani ngakhala wathi indoda ayikhala ngathi awu baba sengihlulekile yangihlupha le ndoda kade ngithuka lama ngithi mina ngizotshela ushembe uzokushaya athi ungangitsheli ngalowo wena nami ngimkhulu la ngikhona ngithi mina umkhulunwe nesihogweni athi ungakhuluma kanjalo mfana kunzima la ngikhona kodwa ngiphethe nami ngikakiwe nami nabantu bangikhonza kanti usha abantu ayebalapha ngiyakubongela ncencence ngoba labantu bothi masogodukile noma usufile bavukele kuwe mfana kithi akathwala kanzima bantwana benkosi kunzima ethuneni abantu bahluphekile angixoxa indaba kithi xoxa indaba yakini neyami sengizoqeda ngoba ngiyakubona usujaha ukuhamba kodwa labantu bakini kade bakubekezelela uzwile kuthiwani uthiwa kade bahlala kusho lo makoti ogcinile kade bahlala lokuthiwa kwamagumede iminyaka behleli la mina ngingazi ukuthi lo muzi kanti wakhiwa ungakabi khona ngisho umashu kwasuka umuntu wesifazane wathi ukhokho wakhe uthi bahleli lapha emhosheni baqala ukuhlala khona ngonyaka ka17 hayi 2017 ngonyaka ka17 la ngakacandwa nezwe uthi ubaba yini kwenza ngithi baba lo muntu athi besithi unyazi usho lo muntu ongidelela khuluma wena aqala umakoti achophozele manje umakoti kubo uyena engizwa ukuthi umakoti okhulumayo bandla besicela ukuthi asikhulumele umkhonyana hawu sekumkhonyana wena inganathi nimdelelani wena kade ungeyisa futhi wena ndoda ubani wena hawu bandla ugatsheni usephambi kwaNkulunkulu phela uthi ushembe unyazi wezulu kade ungidelela wena uyenzani ingane yami sithule kanzima shehe
phambi kwalo unyazi usethi unyazi uNkulunkulu akathanda ukukhuluma kakhulu nemoya ngakuphazamisa moyenza umthandazo ukhokho wakho uzokutshela ukuthi uzongena nini ekhaya emphefumulo nalo lonke leli thimba hamba nalo uyena futhi ozokutshela ukuthi uyokhishwa nini ekhaya emphefumulo mayibonga Nkosi ngasho amen nje obani usho nami ngathi ngiyabonga Nkosi wathi kulungile Inkosi ngibusise wena ubalekelele abantwana mabengenawo mayesekhishwa ubalekelele kuthengwa inkomo nalezi imbuzi engakuchazela ngazo masekhishwa umuntu nenkomo ngoba kwakumuntu wayemkhulu ezweni makoti ngamthutha nengane zazafunda ngakhona ingane unyaka wonke nje ifunda ngakhona washiya umendo wakhe waya khona walokwenza lento eyisho unyazi lo ngiya njengoba bheka oluyisuku ngimfica ufuna ukuyiphosa empuleni hawu sasiyabuza kwenze njani mase sisimbambile abantwana uthi hayi ukhokho usekhala emphefumulo kuyaliwa hawu kuliwelani abantu ayebalapha bathi usewena usiyashiya usubona uNkulunkulu ushiya kanjani thina ngoba wena boyinkosi yethu sikhonza hawu kwenzakalani uthi uthe ukhokhokazi wami angibanikelele ukuthi ushemba abalanda basenganini zabo ngoba sekuhlukene manje ugatsheni usebona uNkulunkulu imkhuba khona indaba engifuna ukuya kuyona ngithi mangibuka abantu behlukana kuthiwa bahlukene umuntu ahlukanise nezingane eziwu3 nonkosikazi wakhe nendoda yakhe khona la ngifuna ukuya khona ulalisise kahle kwaba inhlanhla nje ukuthi uNkulunkulu wayengakimi ngoba yenzekanga leyo nto yayizokwenzeka kufuneka nawe ube nesibindi phela na ungabi ivaka kuloko wangibuzwa ngabantu ukuthi ne ukhona la ungena kulela khoshombe lapha uyalekelela ushembo uyophupha iba nesibindi angikhoshi phambi kwaNkulunkulu kodwa ngizama ukusho ngaba nenkane wayekaza ngixoxela umakoti athi bake bafika abanye bathe ulokhu dlala umaji unenkane wena uyalekelela uNkulunkulu woza ngizokisa endaweni ukuthi athi hayi mina ngikanile ngizolalela yena mayibonga Nkosi kwamsiza lokho angikhulumi ngesitha ngasibona isitha ngikhuluma mina ngento yayihlupha thina uhlobo legazi lethu hayi isitha silwa noShembe uShembe akali nabantu bakini akali uShembe nabantu bakini mabebhuqaphuqa akali nabo uyabancenga babengavuma uncenga futhi akwazi ukubaphoqa ngenkani kodwa isitha uShembe uyasishaya ngikhuluma ke mina ngobutha obabusuka kumuntu oyigazi lakhe nakuwe kunjalo nakimi kunjalo uthi sengizophetha ngiyakubona ukuthi uyagonquza kodwa okhokho bakho abagonquzanga abakubulalanga bakulinda uyaqala nokufika futhi kodwa ususho ukuthi kuphunywa nini ethempelini lakithi akuphunywa isethempelini lakini la ilashembe lenza umsebenzi omiselo uShembe alifani nelami nelakho bifuna inhliziyo ebekwe phansi uthatha inhliziyo yakho uyibeke phansi bayidobhadobhe ngenyawo abantu bakini noShembe ilungileke bathi mabeyishonisa le ivuma mabeyishonisa le bantu bathi nangoku umntwana okhethiweyo ozosihola ufasa ukhalo lakho ubekezele ube nesibindi uthi athi bayamlwisa uthi bese kuqhamuka unyazi lithi umuntu ozolamula lempu wena ngena phakathi kwabo la ekhaya emphefumulo uthi ngingene ekhaya emphefumulo uthi bese ngithi awukhokho nani phela manini uthi ngiphakamisana bonke bese bebeka ikhali uthi uShembe ngintshela ukuthi yekeni iphi uthi bayibeka phansi ikhali uthi wayesephapha laselithi salukwazi sakubo banikelele mntana muthi batshela uShembe abase emnde enganeni zabo ngiyathemba mhlambe sezafika enganeni zabo mhlawumbe abakini ngoba lithi leli khehla likhuluma nami lithi bonke abalaphayo base bakamhlaba yalinganini ngilabo babethwasa kuye indaba la ikhona maze seligeziwe leli khehla uShembe seliqedile oyengakaliqedi bese lifuna ukumbulala umakoti kanti likhishwa lento abathi ungele yazi into ethiwa ungele wenyoka lokhu uphaphe uthi babekhipha lona unyazi likhipha lona manje lento isinemsipha isibophele kuyena ekhanda uthi babemxebula yona kwavuleka umgodi uShembe emkhipha uphaphe lenyoka ngoba wayise usho ukuthi wayise uzothini mhlawumbe ngizothini wayese graduate noma yini 21 i-honors
phela nasey'kodlweni kuyagraduate kuyafundwa kwenziwa yonke into esikoleni. Angithi uma ufundela lapho Nyamboza, angithi uma ufunde esikoleni ufundiswa ufunda iy'fundo zalento oyifuna bese kuthiwa mesha ngezinye iy'fundo, bese ufundiswa futhi nokunye ukuthi lokhu kuze kwenzeke kusuke kudalwe ukuthi umuntu ke uma esesesigodlweni ukhona nofundisa ukuthi lapha kuphela uzolapha into eqhamuke kanjani, ngoba fanele aqale afundise ukuthi lesi sifo silashwa njengoba sasicushwe ngalokhu nalokhu 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 nalokhu. Esigodlweni phela uzofundiswa kanjani angikwazi, kodwa ngiyacabanga ukuthi ngeke ufundise ukulapha ungakwazi. Ukhona umuntu ongathi mayifundisa ingane yakhe noma iyinsizwa noma uyifundisa induku bese uthi induku ifikwa kanje ngomoya, ubamba ezuthuthi fika la mfana faka la mfana nama ngwevu umfana avika umfana uqala umshaya bese vika umfana. Manje ke wena kothi umlapha ukhokho wakho othi ezokulapha wafunda kanjani kulashwa kanjani isifo somuntu ohambe edliswe odlisa imnenke yayenziwa kanjani ukuthi igcine ihamba umoya ongena kumuntu mayelele. Fanele akwazi lokho khona azokwazi ukukulapha. Makwenzeka-ke usuzazi zonke lezi zinto ufika umuntu egadla ukucaphuna kancane leyo ngophela uyayazi phela induku nawe. Ukhona yena umuntu madoda okwaphatha isihlanga induku yokuphosa angayiphatha. Yonakala lapho-ke indaba babethi babelapha namhlanje bathi asobagezela ikhwama emzini oyingcwele. Zigezelani makade zayilapha abantu ingani zinhle nje, zigezelani pho zaseyibulala isho njalo unyazi bezulu ukuthi zigezelwani ikhwama ilahlwa ngani. Makugezwa ikhwama labantu ababulawa ikhwama lasho bagezwe obani ayilahlwe la ekhaya emphefumulo ushembe yabethula mabevuma okhokho bethu. Omunye wavuma la kuthandazela noba kuthandazela kusasa wathi ngiyavuma ngiyayibeka phansi ikhwama. Zathi uyibeka kanjani? Wanaka izandla udadewethu wanika izandla guqa amadolo wathi shembe ngiyayivuma ngiyibeka phansi ikhwama mayibonge Nkosi. Laphaya wawukhona umfundisi umlungwane ngo-4 intathakusa senza inkonzo ka-4 intathakusa lapho khona siqeza sicabelana ithambo siqoqa kwavuka insizwa ngithi yakasithole yakazwane kwakhuluma ikhehle entala lathi mina ngangiqotha abantu ngithatha inyama yabo ngenza umuthi. Uthi kwamanje wasukuma wathi kwamanje ngiyathaka manje wabamba izandla wasithi uthaka kuphi? Wathi ngithaka esihogweni la ngihleli khona. Pho manje ubuthaka lana asiboni lethi wathi hayi kubonakala ey'nganeni zami ey'philayo. Salwa naye simncenga waze wavuma sathi ibeka phansi. Wayibeka phansi wayibeka wandlala izandla wabamba ngala wabeka ngala wabamba umoya singawuboni sonke wakhala umfundisi umlungwane wathi angikaze ngibone into nje. Kanti yini lenziwa ushembe la ekhaya emphefumulo naye uthi umkhwe wami mase segeziwe wakhishwa yiwe ekhaya wakuhle ekhaya waqala wabeka umthetho wasezulwini kuyiwa eKhenani abantwana basele inkosazana isencane ilanga liyashisa uyakhumula usala ngesiketi uyaqimba ngenhla. Sengizwa ngawo umakoti exoxa ethi ufikile ukhokhe egqoke ihembe elimhlophe nomjivo omhlophe. Uthi wathi hawu mntanami ngisuka eKhenani kuthiwa ngizokutshela mntanami ezulwini noma ngabe kuthiwa nihlele ekhaya nisemhlanganweni manihlele ekhaya abantwana bambathe bangahambi beqimbile ngoba uNkulunkulu ukhona iKhenani likhona nalapha ekhaya ngoba nihleli ngezizathu. Usesitshela ngomthetho wasezulwini kodwa kade sitshela ngeyimfundo kwathi dukudukuduku saphanjaniswa into encane nje nomakoti encane. Uyahlonipha kodwa akahloniphanga wangiphendula. Hayi ngabothi ngimsakaza ngempama abe ngathi konje kuthiwa akashaya umuntu wesifazane moyi Nazareth. Wanenkane nje wanoshiki nje ngamxoxa athi ayakini awufundiswanga wena. Uhamba waya kubo. Ngashonanga ilanga ngafonelwa ingane. Zangibiza baba ukuze lapha ekhaya. Awuyini. Awuthe sahleli nje uma kanje ekhala kanjalo ethi ngoba ngasikhathi imxoxo uhamba nezingane. Uthi sesahleli wakhala. Wayeselala. Mayeselala uyavuka uyakhuluma ngithi mina ukhulumani? Uthi hayi ngiyaxolisa myeni wami. Nama ngazi ukuthi indlebe edala ukuthi sixabane ngingakuhloniphi. Kodwa sekuvelile ukhokho uyaxolisa uthi angixolisa ukhokho wami. Uthi mntanami ngiyaxolisa unyazi lwezulu lithe
Gatsheni awuhamba ngani okhipha lento uyifake kumzukulu wakho ngoba usungumNazaretha. Uthi mntanami into engayenza ngesikhathi mina ngiyinyanga yamakhambi ngangithatha bonke idwedwe lezonondinde sizahlula amendo yabo sizongixobela imithi la. Kuthiwa yini umuntu ogxoba imithi? Shonini awungeke sinihleke hawo. Uhlaka. Uthi ngangilanda konke nokuyidwedwe kuphekela abantu bami labo engibalaphayo. Uthi ngathatha omunye unondindwa ngoba ngangicasula yilo muntu lo oganile unenkane lo uMajiya ngase ngimfaka kuwena ngithi ngifuna ukuphimbise khona nizoxabana ahlukane nawe ngoba ngiyakufuna. Uthi waba nenkane mntanami awuvumanga. Uthi manje mase sengigeziwe ngase ngikhohlwa kumkhipha lo muntu engamfaka la. Hawu wamfaka njani? Uthi phela mntanami abantu esasisebenza nabo sisaphila nasekufeni beza kumina abona bonke labantu engangibalapha mase befile uShembe uyabaxoxa athi hambani eNkulunkulweni. Uthi abanye babo abazange babe abalaphi baba abathakathi manje ngesikhathi befa beza nenzalo yabo athi uShembe hambani nanguNkulunkulu nifundisa lemkhuba. Uthi mina ngibafundisanga mina nginyanga yamakhambi angibafundisanga ukuthakatha mina kodwa bafike bathakatha. Uthi mase befile babuya bonke uthi njengoba ubona kwesinye isikhathi la bekuba nomsindo kini nezingane zakini uthi bekusuke kuvuka imoya yabo mntanami. Ngiyacela ke mntanami uthi ungicelele umkhonyana niye eNkulunkulu niyonikela nicela uShembe ukuthi akangikhiphele ngoba mina ngisakwazi ukuyenza phela nisasifake ngamalumbo angisakwazi ukukhipha lento ukhishwe lo nondinde engamfaka kuwena owuhadazi wayisebenza lapha ekhaya uyena lengangimfakile emzimbeni wakho ngesonto edlule kuthiweni la madoda. Ngesonto edlule ukhona okhulumile ngesonto edlule wathi ukhuluma umuntu wathi ngoba usuhamba ikhala emphefumulo sengiyaphuma emzimbeni wakho ngafakwa useyingane ngakhula nawe uthe usewuno 17 ngase ngikwenza unkosikazi wami. Uthi sengiyaphuma ngoba usubuya emzini ongcwele sengiyahamba ngibuya kulabo ababengithumele kuwena. Uyahamba umuntu nomoya othunyelwe kuyena iminyaka amakhulu ey'nkulungwane. Abanamandla ke lathetha lelo cala saya kuShembe salithetha lelo cala mayibonge Nkosi. Amen. Namhlanje akagula umakoti akusekho lokuthi uzoba isangoma uzoba yini ithongo lonke la kubo lilalela uShembe mayibonge Nkosi. Amen. Nakuwe koba njalo uma unesibindi. Nami ngaba nenhlanhla ngoba sasicabanga into efanayo. Badukisana phela abantu besimanga akavumanga ukuduka. Ngakuwo nje kwakufika omama abadala bathi umntanami uzofa phela wena lokhu udlala lesilima lezi uMajiya unenkane lo muntu hamba uyolungisa lento wathi uShembe yalungisa uzoba ubhodlisa wathi angikwazi ukwenza lokho. Akakho lutho sabekezela nawe ubobekezela uShembe uNkulunkulu kade esho uNcence ethi ubomlinda uShembe mayibonge Nkosi. Nawe ke Ncence kufanele ugezele lithonga lakukhulisayo mfana kithi ulikhiphela impahla sengitshela nawe ukuthi mawunawo amandla mawufuna uShembe azokulungisela ithongo lakho imbuzi yokuqala mawunawo amandla iphuzazana lezi imbuzi ezingakakhwelwa ngolimi kolithambile intombi nto iphuzazana ke leyo mbuzi uma izale ezulwini angithi ukuze ngesizulu kuthiwa yayibona leya lesasiphuzikazi inzalo yazo nazi izizukulwane zakhe zonke lezi nasezulwini ke uma izale ezulwini yandisa izizukulwane bese kufinyelela lezi izizukulwane zakini ezikude le kuncipha amacala kwandiyibusiso zanele izizukulwane ngezizukulwane ingakho kutuswa ukuthi asifuni iphuzazana zesintu. Asisho imbuzi lezi abelunga isebenzi kodwa uyancoma uNkulunkulu kube ezesintu ngoba ezesintu uShembe uyayifuya akazenzi lutho akayinqumi ukuze kulo kuzaleke izizukulwane ngezizukulwane kunabele izizukulwane zakini zasendulo lezi ezimhlophe uyabadedele noNkulunkulu abahluphekile bayokwenza imicimbi ngabo benze yonke into akayifuyi uyayifuya lezi ezesintu khona zozala izizukulwane athetheka amacala
uchungechunge kuze kuyofika empandeni mayibonga Nkosi Amen. eyokuqala eyokuthuma ushembe ukuthi akasilandele sonke isizwe saleso sibongo osinikelelayo sonke emagumbini omani okufa ngayo yonke indlela abafangana namacala abo nokuthunjwa kwabo esibili eyokuhlambulula izangoma nabanye nabathakathi nabakhunkuli nabacwi nabaloyi nababenza yonke imikhuba yokumnyama yasesihogweni abathula ithixo ngayo esithathe abantwana abaphuphuma abachithwa abalahla abakhushulwa benziwa ilwane benziwa imkhofu eyesine yalabo bantwana babelethiswa ngokusemthethweni abakhokheli bethu babelethisa ingane athi umuntu ngaphuphumela ingane kulona icala uyakwenza kube kuhle kuphumelela kodwa lezi ezasendulo noma lezi yaza kuboka khokhokazi zabelethiswa ubani ingakho kushembe abantu abamlethana imphefumulo mina ushembe ukhuluma ngezi athi bonke abangazange bazalwe bayazalwa namhlanje nganansi inkomo mayibonga Nkosi Amen. bese bebelethiswa esine eyababelethisi ukuthi babelethiswa phela basuke enkalweni zogogo uyazi ukuthi umuntu ofe ephuphumele ingane leyo ngane isahleli kuyena okhaleni lakhe ingakho abuye lo muntu esezoba idlozi phezulu kwengane uyayibona ingane izala ingane kaningi kanti ihleli isalukwazi esafane nomntwana okhaleni layo phela inyama ayona umuntu iminyama ingena enhlabathini ihlule lithathe lokungenisa enhlabathini lapha ngikhuluma ngomphefumulo ugogo wafa noma wafa ethwele ingane ezacimela eswini sakhe kunjengalabo abayibulalayo ingane ayiphumi iphila ibulawa ngoba isisemnyama iqala ibulawa icinywe phakathi eswini sikanina kuphume sekuphuma ingane kuphume sekuphuma umzimba wengane usufile umphefumulo uhlelo khaleni kanina kodwa ufile bese kuzaleka abantu abakhubazekile kuzaleka izilwane zivuke imbatha abantu ushembe khale emphefumulo uyayibelethisa lezo zalukwazi zasemandulo mayibonga Nkosi Amen. bese lezo ingane izibelethise ithola amalungelo okuba abantu ingane nawo wakho amalungelo nawo uzulwe uqhatha imthambo nabo bafuna amalungelo ukuthi abazalwanga abazalwe phela unyazo olukwazi ukwenza lokho hayi umuntu esihlanu ubacela intethelelo abone emndenini abone ezweni abone amakhosi abone umvelinqango uyazi iqala abantu babethi mababonile baxoshwe bonke badingizwe nomndeni wonke ezinye ke zobekwa yibo mabethanda siyabonga siyacela kumvelinqango asivumele sime la sengathi uNkulunkulu angabusisa lezo indlebe ezihlakaniphile ezizwile amen sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo samashumi amahlanu nanye 51 cela umshumayelo nezwi livulelekile umshumayelo umthetho lapha ya akunalutho ukuhlabelele noma uqoka ibhluku emshumayele ubaba usithende ukuniyekile namhlanje uhleze babhaqabula ubaba usithende ngesikhathi esizako yazi ubuya senibhincile socela umshumayeli uba umshumayeli umthetho angithi unyambose ozihola ngalesihlabelelo emva kwaso ubaba umshumayeli nangeceleni kukababa wena baba uyosicelela isibusiso uNkulunkulu ubaba umshumayeli bani umthembu umthembu ngisho wena umthembu baba siyacela uNkulunkulu abusise izwi lakhe amen Hlabelelo 51 Inkosi ezanogosa oyebosene bomhlaba Inkosi ezanogosa ungawaphinda amagama yebosene ebomhla oboze Ungaliphinda